Eurovizija 2024. nije fora. Drugi put u životu da gledam ovo i drugi put žalim što imam oči. No vrijeme je da iskomentiram ovo ludilo, ovaj cirkus od eventa na svoj tupavi način. Ići ću redom i kaj god da imam za reći bum rekao, ne. Do kraja videa otkrivam mog favorita, tako da ostanite uz video i prije svega zveknite subscribe ili niste fora. Pun kufer vas to nije napravilo. Dajte se zezati, sam ga spičite. Hrvatska. Big Boy, beba lazanja, prodo kravu i mačke mjau. Vrhunski, genijalno. Šta da kažem za njega, a da ne ponavljam isto što i svi. Nenormalno dobar nastup, bolestan drip, brutalni stolnjaci, a pjesma zaraznija od bilo kojeg virusa ikad. Znači, majke mi Isusove, ne mogu ga dovoljno nahvaliti. To nije zato kaj ne sam školovala pa ne znam da pričam. Albome neću lagat, ima još dosta zanimljivih kandidata, kao na primjer Srbija. Jao, čekaj, jel to ona, Niko neće džanum, niko neće moju bo... Teadora, tako je. Sad pjeva Ramondu, to je ovaj tu cvjetić ljubičanstveni. Zašto je raste iz glave? Naježilo mi se sve, od kože do bubrega, baš me dirnula pjesma u srce. Ovako, džagalo me po srčeku. Braćo iz Srbije, ljubi vas to oni baloni. Ljusko. Jao ne, za ovo će mi trebat kanister svete vodice, 33 hostije i 1 biskup. Zašto, pobogu? Vidi ovo! Ime joj je Bambi. Ne, Bambi, kaj ti se desilo, stari moj? Ovo nije crtani koji sam gledao ko mali. Okej, ja možda jesam heavy metalac, ali ovo i mene plaši. Ženska doslovno pravi ritual tu sa svijećama i ovom azraelskom demončinom koji zubara nije vidio 97. Bože dragi, 666 demona je prizvala ovdje. Vještica glupa. Doslovno je priznala da je vještica. Dalje, please! Velika Britanija. O, stari moj, kaj su te bacili krokodilima, pa ti je majica takva. I zašto braća nastupaju u veš mašini? Korenje. Pjesma nešto baby, a nije lazanja. Dajmo dalje. Finska. Windows 95. Man, koji moj! Ovaj izgleda ko onaj papagaj iz Rija, isto perje. De, brate, gaće su ti na štriku, suhe su sigurno. Obuci ih, čuvajmo prostatu. Fala na prskalicama, al uranio siročka smije tek za 2 dana. Njemačka. Oni su ošli preko reda već u finale. Nije fair i nije fora. Još je lik požar tam napravio, daj ono, zvaću ti vatrogasce i mamu. Poljska. Bober ježek. Zašto se obukla ko kečap? Okej. Poljska opet sa zabavnim nastupom, sviđa mi se ova fora sa šahom. Fun fact, ne znam ga igrat. Mi ga može neko u komentarima objasniti. Moldavija. Ova ženska dok je pjevala čitava fotosinteza se iza nje desila. Ko da sam bio na satu biologije. I na kraju smo doletili do svemira nekim čudom. Kaj ja znam. Švicarska. Wow! Lik je balerina, bog te. Brat se zove Nemo. Nemoš me je... Zabri da se nazoveš po klaun ribici. Još je i na tanjuru završio. I ti si mi pobjedio. Jao bože. I to je to. Prošao sam Euroviziju. Da, očito su me prošle godine čuli pa su popravili ovo. Vidiš ovo? Ne vidiš? Rupa na kutu! A pored svega toga, ko je moj favorit za 2024? Pa neću vam reći. Dok ne lupite like i subscribe. Ajde. 3, 2, 1. San Marino! Jel treba išta objašnjavat? Dovoljno govori to da sam zajedno sa njima mlatio glavom skoro bez vrata ostao. Vrhunski ritam, živahno, zabavno i heavy. No i dalje mi je baby lazanja broj 1. To ne mijenja ništa, ali evo šta se mijenja. Vratio sam se. Napokon. Jedva sam čekao snimat za YouTube opet. Vama hvala na gledanju, podijelite ovaj video sa svim ljudima oko sebe da se svi zajedno smijemo jer je to ono za kaj ovi moji nefora videi služe. Također, otvorio sam Patreon. Tamo možete vidjeti obrisane videe s kanala i usput me dodatno podržat. Link u opisu. Vrijeme je da krenemo sa novim videima, ali idemo po starom rasporedu. Svaka nedjelja, 10 sati, ne propustite. Zvonce obavezno. Vidimo se sljedeći tjedan.